88.4 FM. Inanda 88.4 FM. Sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi lobingelela ekseni kuyisabatha kwinanda 88.4 FM. Uhlelo sikhumbule kuphakameni 4:04 ekseni manje isikhathi angihambi ke ngedwa ngihamba naye umfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo siyabingelela indawo ngeindawo la emlaleli ulalele khona sibingelele kuma Nazareth sibingelele nakuwo wonke umuntu usemsebenzini usekhaya usendleleni ubheke sabatheni noma ikephi la ukhona siyabingelela ngesibingelelo sangesabatha sithi imini yesabatha mayibe enhle kwabangcwele mawubingelele nawe mfundisi ake sibingeleleke umhlaba wonke jikelele lapho abantu belalele khona lolu hlelo oluthi sikhumbule kuphakameni umuzi omkhulu kaNkuluNkulu okhona emhlabeni okhona nasezulwini sithatha lelo thuba ke lokuthi sibingelele kubona bonke abantu abalalelayo lolu hlelo sifise ukuthi engathi bengathi mebelalele balalele ngendlebe yesithathu bangalaleli ngeindlebe ezimbili zenyama ngoba indaba kaShembe akuyona enyama kodwa kamoya ingakho ngihlale ngikubeka ukuthi kufanele uma ehleli wasezulwini phambi kwethu singabuka inyama sibuke ukuthi thina silalela izwi likalizwi uma ephambi kwethu suke sewulizwi likalizwi konke akushoyo asikucubunguli kodwa sibheka ukuthi kukhona yini emthethweni kaJehova uma kukhona bese silalela uma kungekho bese ubheka ukuthi kukhulunywa nami noma khona umuntu ozokalwa ukuthi ukukholwa kwakhe kungakanani kodwa esikulalelayo ithi inqubo mgomo yaleli sonto silalela izwi bese sihlonipha izwi ingakho ke makufika isikhathi sokuthi kuthulwa injumayelo kufanele ukhumbule ukuthi ukhuluma nabantu abahlukene kathathu noma kane abanye bafuna indaba ezothinta umphefumulo ngoba abazofuna indlela yomphefumulo abanye bathi ushumayele kahle mawukhuluma ngezinto ezithinta inyama ngoba bazofuna ukudla kwenyama abanye bafuna indaba yomlando ngoba bayithanda indaba kodwa inkinga yabo abazi ukuthi yavelaphi iyapi ngakho ke kufanele uma sihleli la uzibheke ukuthi inhliziyo yakhe ikhethe kahle yini uma ukhethe ukulalela ngenyama kuzokusiza yini emphefumulweni uma ukhethe ukulalela ngomphefumulo kambe inyama iyasizakala yini ingakho ke sila sizochaza lezo zinto kakhulu azenza ngishilo ngithi lesonto edlule ukuthi wababizwa bahlukanisa kathathu ingakho ke nje uphunya ngeyilanga umuntu meke wakhuluma ngezinto ezovula isango lomphefumulo ukuze singene ezulwini ubeze bethu abantu lo belwa nami lo bekhuluma nami angazibuki ukuthi ubelwa nawe nje leli vabe likhipha likhona yini kuwena ngoba intshumayelo eyokusiphula eyokutshala kwabanye khona ukhula kufuna usiphula ukhula kwabanye akukho lutho imizimba yabo ifertile kodwa kaze kutshalwe lutho uthi musu utshalile lalele abafertile ke abalalela ngendlebe yani kamoya indlebe yesithathu ingakho inkosi yasekuphakameni kwenye inkonzo ithi ngicela ukuthi ngibe nendlebe yesithathu nehlo lesithathu mfundisi usuyindlalele kakhulu namhlanje sibheka kakhulu UShembe nesono ngoba izono lezi siyakhuluma njengesono izono zihlukene
njengoba siphila nje kukhona isono sami engisenzayo ngumuntu nje bese ngenza isono leso sono bese kujeziswa mina kukhona isono esenziwa umndeni bese kuthiwa leso sono sehlele umndeni kukhona isono esenziwa mhlambe inkosi yesizwe bese leso sono sehlela isizwe kuthiwa leso sizwe esinesiqalekiso ngoba nayo inkosi iyona yaphuma eceleni bese kuqalekiswa isizwe sonke sithole sithole senkingeni isizwe esinye size sibhubhiswe impela nje isizwe ngenxa yesono esenziwe inkosi so izono ihlukene kaningi njengoba sengichaza ukuthi khona esamngedwa esithinta nje mina ngoba namhla wenze isifungo ukuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho bese ngiyasiphula lesifungo senginesono ke samngedwa ke leso sengibhekile ngizothi mangidlula emhlabeni sike sakhuluma nangendoda le ekwathi mayithi khishwe esihogweni yanqaba yathi engakafiki lo mfazi sasithakatha naye la usevuna umndeni ke manje uzila ngoba ubengoni yedwa ubona nomndeni nawo kumndeni kuyenzeka ngiyakhumbula kunendoda la ekuphakameni engake ngizwe ukukhulunywa ngayo bekhuluma ngayo abadala bethi inkosi la ngeke ihlala ithi abakasibanibani bathi yayihlala inikela inikelela abantu angasekho ayitshela inkosi ukuthi awubonikelela abantu bakubo twayihlala inkosi la ngithi abakasibanibani abasekho esikogweni esithile sebese esikogweni esithile ihlala kuphela sithi isikhathi ithi abakasibanibani abasekho esikogweni esithile hey wotkani labantu babenzeni ngempela bashintsha ihogo baphuma ngala bangene ngala bangene ngala uma ke behleli kulezo ihogo bayakwazi ukuthatha iminikelo yakho inikelayo wena uyinikela ngomuhle bayithathe bayidonsele phansi emgodini wenze konke ugide usabathe wenze konke kodwa mebefika wathi Shembe siyayithatha leminikelo lo unegazi lethu sithi sihlabelelo 157 kwezamaNazaretha ngehlelo isindo sezono zami nezabazali bami bayishiya kimi inkinga ukuthi abazali bakho bakwazi ukushiya izono ku inyanga ngubani mkhululu wami nguwe kuphela wemkhululu wami mhla ngilashwayo ngosinda mina ngiyokubonga ngani wemkhululu wami ukugula kwenhliziyo kubhlungu kangaka ngibulawa isazelo senhliziyo yami insiphe inkulungwane ephansi kwezulu ingegeze nasinye mkhululu wami bengigeza liphuma lishona ilanga akusikwanga nasinye ngoba bengigeza inyama bengingagezi inhliziyo nolimo ngona mina ngolimi lwami ngona nangonyawo lami ngona nangesandla sami sisho njalo sinihlabelelo sithi ngonile ebusweni bakho nasebusweni bezulu iso lami lingonisile ulimi yiso bese kuyathatha kise engqondweni umuzi umuntu esethi nabo phela Shembe banawo amaphutha uyathina edala bona amaphutha ingoba ubuka inyama usekhohliwe ukuthi silandela ulizwi ukube igijimi lasezulwini inamaphutha eke silalela indaba kaJesu bese khwele entabeni uNkulunkulu uyavuma usathana zomlinga entabeni uthi uSathane angithi indoda naNkulunkulu ulambile manje phendula nanka manje abe isingwa kwakufanele uJesu ukube wayenika imphefumulo efana neyethu esike sithi ngeyilanga uShembe umuntu wasemhlabeni ngeyilanga wasezulwini kushuka nini kunini laba khona umuntu wasemhlabeni umuntu wasemhlabeni mzwane ngidonswa isono ngifuna ukwenza isono umuntu wasemhlabeni mzwane ngifuna ukumphikisa ukuthi akaselona uzwi lamazwi ngalelo langa kwasemhlabeni sengihlakaniphile mina ithi incwadi kwezinye incwadi eBhayibhelini
lokho kuhlakanipha akukona okwasezulwini okwasemhlabeni ukuhlakanipha kwabantu. Mase uqala ukubona inyama kulizwi lamazwi ekhuluma uthi ngelinye ilanga konke ngifuna uyilungisa uthi kunkosikazi ithi ngasembumbulu noma emndenini othile uyafika uzonikela uletha umuntu ogulayo uthi lo muntu wakini ogulayo kuthiwa la ekhaya ungawuphathi nokuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa kube kuthiwe ungayihambi inyanga ungabahamba abahlola imhlola kodwa yena uShembe uqobo lwakhe ubuka inhliziyo yalomuntu uthi wena njengoba uzela kumina ngeke usinde kumina uthi uyabona kulela gqumeli ngaphesheya kwakho yofika inyanga yokwakha khona iyona yofika kulapho usinde wengasho ke ngaleso sikhathi ukuthi umuthi uyawuvuma ukuthi awusetshenziswe wabuka inhliziyo yalomuntu ukuthi inhliziyo yalomuntu ithanda umuthi ufikile la ukuthi inhliziyo yakhe ithanda umuthi ngakho ke ngesinye isikhathi ngizama ukulungisa lento yokuthi nabo banawo amaphutha ngelinye ilanga kusengewona amaphutha kusuke ukuthi thina sifaka imNazaretha sonke kodwa phakathi kwethu sisuke hlukene ka4 noma ka3 entweni ayishile khona emlaphayo olalela ngendlebe yakamoya kodwa olalela ngendlebe yasemhlabeni uyathi isithini inkosi khona umuntu ocaphune encwadini kaDavid uthi uDavid uthi kwathiwa ngeke usawakho umuzi sowakhiwe indodana yakho ngoba izandla zakho igcwele igazi into eseBhayibhelini le yenye into ofuna siyikhumbule masikhuluma ngoShembe ukuthi uShembe engakaliboni iBhayibheli wabona uNkulunkulu ukhuluma uShembe akathunywanga iBhayibheli no akathunywanga iBhayibheli ngiyabona namanje kukhona abamhlaselayo uShembe kodwa ke angithuki abanye amahlubuka nje abanye ke imoya vele efikile ekwakuvele kukhulunyiwe ngasi sesikhathini ngisho amanazarete lento yayo unganaka ukufunda azoba senkingeni manje and baningi abazozuzwa ile moya efikile ngobani abanaki ngike ngiyichaze lento ngithi uShembe wayeyikhulumela noMveli Nqangi uShembe mawufunda nje lapha encwadini kaDubo uyasho ukuthi uShembe echaza ubabamkhulu ukuthi yena izwi lalifika kuye wayijwayele futhi ukuthi malifika athi inkosi mayikhuluma nalo wayengazi nokuthi ukhuluma nobani yaze lasho ukuthi uMveli Nqangi uthi wayikhuluma noMveli Nqangi kodwa ukuze uShembe ngoba sekukhona sebethi uJehova kwasha kwacima into eBhayibheli mase behlasela iBhayibheli bese bebhanga konke namaNazaretha ngenxa yezinto ayethi mayeyikhuluma uMveli Nqangi kuShembe ubabamkhulu bese ubabamkhulu eba nokungayiqondi ezinya ngabazi ukuzenza ukuthi ayi lento ayiwakho umqondo yabo abantu bazothini mangenze ukuthi usemthuma mzini thizeni uthi hamba emzini thizeni bamakholwa izolo esontweni umfundisi ubanika iBhayibheli umthuma kude nomuzi wakhe ngoba Shembe wagibela ihashe yakulowo muzi mayifika khona wayesefike elicela wathi ufika ulicele lelo Bhayibheli uyothi mawulifunda iBhayibheli kulona uyofika bengibiza ngoJehova ngoba kuyimina ke loyo kodwa khona ngibizwa ngoJehova now uzwa abantu abakhuluma indaba kaMveli Nqangi bethi ayikho into uJehova uMveli Nqangi cha uShembe wayikhuluma noMveli Nqangi kodwa usemthuma iBhayibheli ukuze lakhi sense eyintweni aThembe mayithi uyayibheka kanti lento ayiqala ukwenzeka yake yenzeka kanti lento ayiqala ukwenzeka yake yenzeka bese banokuthi abe nesibindi sokuyenza ngoba manje useyathola naseBhayibhelini ukuthi ayiqala ukwenzeka into efana nale manje uMveli Nqangi uyamtshela ukuthi angiqali ngawe Shembe mangithi enza into ethile angiqali ukuyenza kade ngangiyenza into enje wena yenza lento engiyishoyo hamba ke lapha kwase yamphinda futhi yena uMveli Nqangi
wamfundisa uShembe wayengayile esikoleni akayanga wase yamfundisa yena futhi uvele nqanga ukuthi akwazi ukufunda now yezinye zezimpawu lezi evelayo eveza ukuthi uShembe wayengayisiye umuntu onjengabantu bonke ngoba wathi engakwazi engayanga esikoleni kodwa wakwazi ukulanda iBhayibheli waphinde wamfundisa uNkulunkulu wakwazi ukulifunda wal understand elazi njengoba ezazi now bazosuka ke mase bengenwe imoya yonke abantu bese bekhuluma izinto abangazazi imoya khona kufuna sikwazi ukuthi imoya uNkulunkulu usuke efuna ukusihlola ukuthi si nothando olungakanani uthando lusenyameni noma lusemphefumulweni yini eke ngifunda incwadi yezi Chronicle 18 ngiyiqale ku18 mhlambe ngoze ngiyibeke ku25 uMikhaya wathi ngalokho zwanini izwi likaJehova ngambona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lonke lasezulwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohlo sakhe uJehova wathi kimi ngubani oya kumiyenga uAhabi inkosi yakwaIsrayeli ukuba akhuphuke afele eRamori Gileyadi na omunye washo ukuthi nomunye ukuthi kwavela umoya phambi kukaJehova wathi umoya uvela uma phambi kukaJehova yena la Jehova ophethe zonke izinto akana ndaba ngoba ubuzithi ubani ozamyenga lo waqhamuka umoya ngoba imoya izohlala ikhona hayizokuya komubi izokuyekena phambi kukaJehova labantu abakho kodwa mina ngizakwazi ukuthi ngibaginqe phansi kwavela umoya wema phambi kaJehova wathi mina ngiyakumyenga uJehova wathi kuye ngantoni na wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni wabaprofeti bakhe bonke wathi kuye uyakumyenga futhi uyakumhlula hamba wenze njalo uthuma lo moya kubantu bakhe ngoba uyabona ukuthi sebeyamngabaza uyavumela umoya manje uyakumyenga futhi uyakumehlula hamba wenze njalo bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni yalaba profeti bakho uJehova ukhulumile okubi ngawe uSedekiya indodana kaKhenahana wayesesondela wamshaya uMikhaya njengoba ubona nje masikhuluma la singashawa singashawa ngoba kakhulukazi abantu abasengcupheni laba abakhulumayo uyabona uma ukhuluma indaba uthi hayi umoya omubi lo esikhundleni sokuthi bahlola abantu ukuthi mubi ngani bathi hayi lo uvukela umbuso uvukela umbuso uSedekiya indodana kaKhenahama wayesesondela wamshaya uMikhaya wathi umoya kaJehova wasuka kimi ngaphi ukuba ukhulume kuwe na wathi uMikhaya bheka uyakubona ngalolo suku okuya kungena ngalo emakamelweni ngamakamelo ukuba aqashe inkosi yakwaIsrayeli yathi mthatheni uMikhaya nimbuyisele kuAmoni umbusi womuzi nakuJoashi indodana yenkosi base bemdonsa bafike bamenzani nithi isho kanje inkosi ithi fakani lona itilongweni nimuphe isinkwa sokuhlupheka namanzi okuhlupheka ngize ngibuye ngokuphila wayesethi uMikhaya uma ubuya impela ngokuphila uyakube engakhulumanga ngami uJehova wathi futhi yizwani nina abantu bonke inkosi yakwaIsrayeli noJehoyashana Jehoshaphat inkosi yakwaJuda base bekhuphukela eRamori Gileyadi inkosi yakwaIsrayeli yathi kuJehoshaphat ngiyakuguqula ngingene ekulweni kepha wena wembathe izimbatho zakho yayisiguqula inkosi yakwaIsrayeli
bangene kulweni. Kepha inkosi yase-Aram ibiyalile izinduna zezinqola zayo ngokuthi ningalwi namuntu omncane noma omkhulu kuphela nenkosi yakwa-Israyeli yodwa. Kwathi lapho izinduna zezinqola sezibona uJehoshafathi zathi yena uyinkosi yakwa-Israyeli, zase ziphendula ukuba zilwe nayo. Kepha uJehoshafathi wamemeza uJehova, wamsiza uNkulunkulu, wazimukisa kuye, wamemeza uJehova, akamemezanga abantu. Manje na-ke into mase kufika umoya ubona ngokuthi umuntu angamameza uJehova amemeza ama-bodyguard athi ozani ningivikele. Usemaphi uJehova okuthumile masunama-bodyguard akugadile akasekho uJehova? Ilento esiyibuzayo ukuthi uma ungasame uJehova wamemeza uJehova. Ubaba ilanga sikhulume ngomNazaretha, sikhulume endaweni ngikhumbule ekuPhakameni. Angisho ukuthi kwenzakalani kwezinye indawo kodwa ngikhuluma indawo sekuPhakameni. Yeah. Wayememeza ngo4 ekseni. Kukhala impempe kuhambe kuyobiza uNdlangisa, angene emotweni eyedwa engahambi nabandla, engahambi namfundisi, engahambi namshumayeli. Ahambe la uNkulunkulu akaye khona. Noma ngakuthiwa indawo embi, khumbula ilanga xoxa inyanga yezulu. Abamhlophe befuna ukudiliza umuzi wasekuPhakameni. Uyabizwa khona, ubizwa oBhokweni, umphathi wetheku nabanye. Uyahamba ngakuthiwa kaBhokweni lo, uBhokweni lo. Uyahamba kiwa khona, kuthiwa afuka athi ayingene qala inyanga yezulu yangena qala. Ithi ngathi sengihleli phansi, uthe emengena. Basukuma bonke abelungu ababezomqulisa icala. Basukuma bamenya ukukhombisa umhlonipho. Kuthiwa bangisakhulunywa leyo ndaba. Akasho ukuthi inhlayisi uthozani nezimboko, ozani namahawu, kodwa wahamba noNkulunkulu omthumile. Waze wawungena lapho. Namhlanje sibuza ukuthi namhlanje ubani ogade omunye thina ngenxa yeinhliziyo zethu. Indaba esikhuluma namhlanje isenhliziyweni nasolimini. Sithini olimini? Sesikwazi ukusola uShembe sithi la wekhuluma iphutha, la weqinisile. Kanti nasilalela inizwi. Asilaleli inizwi. Inkinga mfundisi leyo nto ngoba sibuye sibe singabe nokumqonda uShembe ukuthi ubani uyisima kanjani. Mhlambi leyo nto enye into ebuyibanga inkinga leyo ngamazi yena uShembe ukuthi ubani. Uma uShembe ungamazi ukuthi ubani or uyini uzoba nenkinga. Bese kuba khona izinto ezifana nesabatha nani. Ngiyabona abanye sebedidwa nangesabatha. Uma kwaze ekuqaleni ungazange wazi uthi mawukhuluma ngesabatha ukhuluma ngani? Eyavela. Eyisima kanjani? Uzoba nenkinga. Ikhona ke inhlelo ezifana nalezi. Ngizwe nje abantu bethi hey naze nasisiza ngoba lezi zinto enikhulumayo thina siyifundiswa. Asiyitshele umuntu. Isikhathi manje 22:05. Ake sithi nje kancane. Mfundisi hayi asiqhubeke ngibona nje zisenenkinga nalapha ku Facebook page wethu othi sikhumbule kuPhakameni nenanda 88.4 FM. Hayi ngithi imshini yethu lapha ayivuma ukufaka ipost angazi hey siyancikselela oZuckerberg no Facebook wakho babo basincikselele kodwa ke nansi ke sekukhona ipost ekhona abalaleli abangakwazi ukuthi baphawule phansi kwayo sengenza nje ukuthi kube nento ekhona ikuzokwazi ukuthi kusetshenzwe kuyona. Sisazoya futhi lapha epagini inanda 88.4 FM nakhona ukwazi ukuthi ufike khona uphawule. Sikhona futhi na ku WhatsApp ungakwazi ukuthi uthumele imiyalezo lapha ku 060 465 0345 060 4650345 uzokwazi ukuthi uthumele umyalezo nakhona futhi lapha. Hayi asiqhubeke mfundisi. Ake siqhubeke ake siqhamuke siye encwadini engatholakala eBhayibhelini. Ilama yiphi incwadi lenyanga lencwadi? kaSiraki.
wathi ayitholakala ubuphethe iBhayibheli ngiphethe lona ayitholakali leli labantu yes esirojwe kulona ileli iBhayibheli engihlale ngikhuluma ngalo kuasilungiseni kakhulukazi leli sicaphuna nakulona elinezincwadi ezu73 sasho ke sathi liyatholakala odingayo angangithinta liyatholakala 320 leli iBhayibheli uma udinga uyokwazi ukuthi uthole kusiyazi ukuthi lele oliphethe nje inezincwadi ezu66 leli linezu73 kwengezwa lezi ezakhishwa ingabe zayikhitshelwana nazo eke sicaphune kulona incwadi kaSiraki 12 siqala endimeni yokuqala size siyofika endimeni yesithupha uma wenza okuhle yazi ukuthi ukwenza kubani khona uyakuba nomvuzo ngomumsa wakho yenza okuhle kwabakholekayo uyoba nembuyiselo futhi uma kungebona uyobuyiselwa ngophezulu konke ayikho inqubekela phambili kulowo owona ngenkani futhi asikho nesihe kulowo onganikeli ngenkululeko phana okholekile kodwa ungalokuthi usize isoni yenza okuhle kwabathotshisiweyo kodwa ungakwenzi kwabangenayo uNkulunkulu kodwa isinkwa sakho futhi ungabaniki sona akuze bangasisebenzisi isipho sakho ukucindezela kuthi nangosizo konke obenzele lona benze okubi kuwe ngokuphindiwe ngokuba ophezulu konke uyazizonda izoni futhi uba baxabula ngokuphindiwe labo abangakholwa bheka ukuthi usiza bani ungathathi amaparela akho waphonse njeni engulubeni ngoba manje lento le uzosiza nesitha umbheka umuntu oyisitha umuntu afika thuka kusasa useyafika futhi akasaqali avume ukuthi hey mina benginithuka usefuna usizo nje seyasuka nje wena uhlala phezulu kwakho umnikeza lolu usizo akazisolile athathe futhi lolo sizo aphinda akuthuke ziningi izinto eziyinkinga angisashonga ukuthi khona umwali kusihamba nomwali namhlanje ngokukhulu uyithoba ngiyabingelela esabatheni elingcwele cha nje nginanela nje emazwini niwashoyo ngaye ngezwe inkosi nyangezulu ikhuluma ukuthi kwaye kwafika umuntu enkosini ilanga naye lo muntu musakhuluma ngokuthuka wenomkhubo ukuthi ahlekise ngoShembe adelele ngoShembe engakayizwa kahle indaba yaShembe waseba nezinkinga lo muntu ezamhlupha wacaca ukuthi manje impilo yakhe inzima wagcina seyonikela mefika lapha enkosini ethi manje uzosho ukuthi manje unezinkinga ubevamise ukuthi yonke indawo la kuhlangene khona abantu ahlekise ngoShembe isithi inkosi ke hayi kulungile ukuthi ubuyenze njalo ithi ke inkinga yakhe iyoxazulula ukuthi uphindele emuva kubantu ohlekisa ngabo ohlekisa kubona ngoShembe uyobatshela ukuthi manje usuyaxolisa yonke lento oyisho ayikho owenziwa nje ukudelela ithi inyanga ezulu engabona umuntu eboshwa ngoba manje ithi inyanga ezulu uyobathatha bonke labantu ngoba abanye akabazi ithi abanye mhlambe sebadlule emhlabeni ithi lo muntu wabanenkinga ngoba wabanalelo cala noma wabanaleso sono sokuthi behlekisa ngoShembe sengisho into ukuthi umuntu akhuluma into engayazi bese nolwazi la into asazi nozohlehla kanjani emuva baningi kakhulukazi abantu sengiyengibone no social media siyakhumbula sike sakhuluma ngawo la okamwandla u-social media abantu emakhanda usuba affectile kakhulu
amakhanda phambene aphambaniswe lento ekuthusa ayiphambaniswe lento ekuthusa social media o Facebook o WhatsApp o TikTok abantu bahlanyiswe lezi zinto bakhuluma yonke into le nento akekho umuntu ongayena usiyazi lapha ngeke ngabona omunye abanye babhizi bathukisa abathe ngithi abantu baze bayikhuluma into engayazi bethi benjalo beligxibhisa abathe ngibabuzile bangangiphenduli ngoba phela isabathe uthi uShembe mayifika ufika ayibuka izinto esezenziwa abantu nasebephuma kulo usethi kodwa nina anikude kakhulu iyodwa into eniphume kuyona niphume esabatheni ngoba hayi isabatha ngoba lalingekho la kaZulu abantu ngisho la kulelizwe babelazi isabatha uyabona nje izinsuku njoba zike izibalo kuthiwa lunye libili lithathu kune kuyisihlanu kuyisithupha kuyisikhombisa lolu suku lwesikhombisa yini kuthiwa lwesikhombisa usuku olusikhombisa umdali usuku likaMdali yilapho abantu abanye babethi usuku likaNkosazane ngikhule ngwabonake lawo mabhinca ngiwabonile nje ngala ko South Coast akade engayi ngisho emasimini uma kuyisabatha bathi usuku likaNkosazane bese bengaye emasimini bengalimi nje ngosuku likaNkosazane ngoba kwazi ukuthi usuku lolu lokudumisa umdali usiko ke la khona belenziwa kanjani makuthiwa yisabatha noma usuku likaNkosazane bebevuka abantu ekseni ngalolu suku ekuthiwa lokusikhombisa umdali bathatha amakhuba amageja mongazi ukuthi yini ikhuba igeja bathatha amakhuba bese beya emasimini bathi mabefika lapha ya emasimini bese beyasikaza bafike bawasikaze amasimo bawasikaze ngamakhuba engathi bayalima bawasikaze bese bewabeka phezulu kwamasimo bawashiye kanjalo bese beyahamba sikhathi ke behamba bewashiya bakhombisa ukuthi namhlanje asilimi siwabeka phansi bakhombisa nomdali ukuthi asilimi siwabeka phansi bese bewashiya behamba bayoze bawalande ukushona kwelanga lamakhuba abo sebeyophinde baqale ngakusasa kwakuthiwa bona ke babethi usuku lukaNkosazane usuku umdali akusetshenzwe lento even scientifically ngoba umhlaba usuke unikezwa isikhathi angisayichazi ke manje ngandlela le yeBhayibheli ngichaza ngento abantu ade beyenza umhlaba kuwe kwenzeke mhlambe siungcolisile mhlambe izihlahla ilimele kunesikhathi la in-nature imvelo isuke ifuna ukuyirejuvenate either imifula ihlahla mhlambe silimele sifuna ukuyiphesha kunoma asingayiki kotheza asingayiphazamisa imvelo ngalolu asike sinikeze njalo ngesonto sinikeza imvelo ithuba lokuthi ikhande noma iphilise ingakho ngisebenzise leli gama lethu kuyirejuvenate abantu bazothi ukhuluma isingisi ukuyivuselela imvelo isuke iyivuselela so even umhlabathi usuke uyeka ukuthi uyivuselele ingakho kunalena eBhayibhelini bathi unyaka wejubhili kufika kulinywa iminyaka ewu6 kuthi ngoka7 kungalinywa kuthatha ukudla bese kusetshenziswa ukudla kusengqulubaneni bathi ke abaziyo ngalonyaka kwakusuke kungalinywanga ngayo ukudla ngendlela kwakuba yinala ngayo kwakuba kuningi kakhulu angithi unikeze umhlaba ke manje ukuthi asuwuthinti asuwuphenduli uyayikhanda lento sike siyibone namanje la njoba sekutshalwa ngamakhemikhali bafike batshala belungu mhlambe 3 years 4 years ufa umhlabathi uthi ujatshala usakhipha lutho ngonyaka ka5 bayazi bona bese beyawuyeka bangawutshali bathi umhlaba bayawulokhuza benza ukuthi uphinde uyivuselele uyikhande uyikline ukhipha amakhemikhali ngeke ngabona nangumlungu phezulu lo kaBanana onomoba la entanda awu nakho ngikhohlwele umlungu ngangikhuluma naye nje last year uArmstrong
siyakhuluma naye ngikhuluma ngamabele engeke ngiwabone lapha phezulu hey wena wadayisa amabele kodwa utshalile lana uthi hayi angiwatshala amabele uthi yazi la amabele ngisuke ngenzani ngisuke ngiphumuza umhlabathi ngithi mangiphumuza umhlabathi uthi ngive ngwajikjele nje lapha afika ayimilela uthi futhi aseyayimilela uthi isikhathi ngawutshalanga umoba ayayihlumela lawa amabele angiwavuni ngisho ukwavuna adliwa yinyoni nje mina amabele mangaka uthi hayi la amabele ngwana ngithi mina yazi yawadinga amabele ngichaza leyo nto ukuthi ngisho abalimi bayazi ukuthi kunesikhathi la umhlabathi kufanele kuyivuselele khona utshala ngala abuya ashintshe angatshali ngala ayotshala ngala ashintshe yabo abuya unikeza ithuba isabatha into enjalo makuthiwa usuku lokuphumula bese bayaqhamuka ke laba bangazi lutho bathi uNkulunkulu akakhathala akaphumuli no kusuke kunikezwa imvelo ithuba lokuthi izisebenze asingayiphazamisi bese thina ke siyahlala ngalelo suku sikhuluma ngomdali sikhuluma ngomvelinqangi sivuselela imfundiso zakhe sikhathi nemvelo ivuselela ngala nathi siyavuselela ngala siyakhumbuzana imfundiso zomdali ukuthi ngoba phela alukho olunye usuku uthi uShembe sebenza izinsuku eziyisithupha sihlale sisebenza ngalezi izinsuku there's only one day ke manje ahlaleni ke manje sithi go back si revise imfundiso ikamdali sekuze kubeke ihlazo ke mangakuthi emasabatheni manje ufica abantu bakhuluma ngemsama basakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wathini bakhulume ngokuganwa bakhulume ngani bakhulume ngento nje bakhulume ngeinhlangothi ubani ukuthi hayi cha usuku loluthi sikhumbuzane ngemthetho kaMvelinqangi uMvelinqangi lo athi uMvelinqangi kuyena uzongithola lapha eBhayibhelini bengibiza ngoJehova ke sithi uJehova ke ukuze wonke umuntu oliphethe iBhayibheli eze ukuthi sikhuluma ngani yazi usasho njalo nje Thabo khumbuza indaba yomuntu wakwabuza awuzwakali kahle udonsa umbhobho lona ukhona wakwabuza omunye umama osenkolweni ebuza ukuthi ngiyeza ukuthi ngekukhulunywa ukuthi khona usuku day of what nasekhalendeni lamakhalenda esiwasebenzisayo ukuze kuthiwa khona i-day of what day of reconciliation yabo kukhulunywa ngosuku kuthiwa i-Christmas day kuthiwa mhlambe ama-Easter holidays yabona zonke izinsuku zinabanikazi wasebuza ukuthi lupho lukaNkulunkulu usuku wabuza umbuzo onzima ifundiswa nezazi inkolo zadideke kwakhona ohlaniphilo wathi no ngomthetho usuku lwaNkulunkulu lwesabatha ngoba walusho futhi akalifihlanga wathi usuku lwesabatha usuku lwami engilingcwelisile uze walibusisa lolu suku lolu yabo kubalekile khona uFathers Day khona uMother's Day khona ubani day lupho lukaNkulunkulu usuku ilento esichaza yoko ukuthi uShembe ufikile yena wafika wasitshela ukuthi lukhona lukaNkulunkulu la sihlala khona bese siyakhumbuzana sivuselelane ngemthetho yakhe ukuthi senze njani Kenon ungangishiyi and sonke nobho wethu la osiphathela ukuxhakaxhaka ungangishiyi Kenon and lolu suku lolu uShembe nje isimanga ngoba lolu suku lolu usuku olubalekile uba abantu bayazi ngalo yabona nje angazi khona indaba mhlamba ngazi noma ngadlule awuyithinte sesiyathe incwadi wayibhala Thabo khona incwadi leyo wayibhala uthi ngaqhubeka okay ile ncwadi wayibhala Thabo le ethi isigodini sosizi shuthi wawukade uxoxa nomuntu oyesebuye ekufeni ngizoyikha nje phakathi uthi sabe ngizoyicaphuna njengoba ngifuna ukuhighlight ukubaleka kwesabatha uthi sabe sesingichazela ngezihogo shuthi kunomuntu lana ahamba naye lo sisi lona lo sisi lona indaba kaNonhlanhla umkhize Ntumba ngathi abaningi bayazi indaba yakhe uthi uhamba nesidlakela lesi esasiyomjezisa futhi siyomkhombisa izihogo uthi sabe sesingichazela ngezihogo
isidlakela sathi zonke izihogo ziyacishwa ngolesihlanu ntambama ngo-16:30 shoot up ngo-4:30 zize ziphinde zivulwe emva kwesabatha ngo-16:30 uShembe ezivula zonke okhiye bahlala kuye bese ethi abantu bangagoduka baye emndenini yabo. Uma umuntu eseyemndenini uqala ethuneni athatha amathambo akhe akavele aye emndenini engaqalanga ethuneni. Yo manje sithikuthiwa abantu abashiswe manje so balenkinga. Okufike kudabukisa ukuthi abaningi abantu abafinyelele emndenini yabo bafike babanjwa amathuna. Njengoba sikhuluma ngezono nje khona izono ezizikubamba ethuneni. Abantu ababanjwa amathuna isikhathi esiningi yilaba ukuthi uma sebefikile balunjwe imindeni yabo baphathiswe nezikhali. Umuntu olunjwa umndeni wakhe elunjwa naye ebengathandi kodwa ingekho into angayenza ngoba usuke engasakwazi ukukhuluma nabasenyameni usuke esebuka nje kungcoliswa isidumbu sakhe abakubo bembangela inkinga ngoba akangeni ezulwini umuntu oza nalokhu kungcole nezikhali. Abanye ababa nenkinga yokubanjwa amathuna ilabo abasuke bengcwatshwe ngamabhokisi nabangcwatshwe ngesabatho ezindaba. Laba abangcwatshwe ngamabhokisi amathambo abo basuke evaleke emabhokisini kungaphumeki koze kubole lelo bhokisi. Abanye kuba yilabo abasuke kukhonke amathuna abo ngaphezulu ithuna likhonko ngaphezulu noma ungalikhonka emaceleni kodwa ungalikhonki ulithi ngci phezulu. Bonke laba esengibabalile bazi babuyele ezihogweni bengasafinyelelanga emakhaya abo. Abanye baba nenhlanhla yokudlula ethuneni bese beba nenkinga yokufika bafike emakhaya abo kubasiwe njengoba kuthiwa ungabaswa ngesabatha bese bema ngaphandle kuze kushaya isikhathi sokubuyela ezihogweni bengasatholanga ngisho ukudla emakhaya abo. Izihogo ziyavulwa njalo ngehora lesine ntambama ngesabatha. Sebebuyela khona bonke labo kade abakhululiwe bengasawazanga ngisho ukuyoshiya umyalezo nangephupho bathi bengene ezihogweni sibe sisha isibhaqi bonke babuyele ezigwebeni zabo bazi baphunyuzwe ngesabatha elilandelayo kodwa bafike bathole ukuhlukumezeka emakhaya abo. Indaba ke eyomuntu owavezelwa kunalento le abantu laba uthini uShembe uthe amaphika kankane ayofela enkanini ayofela esihogweni ayofela ngoba kunabantu abakhuluma into abona lo muntu engangikhuluma naye bayayazi abambona indaba yakhe bayayazi ukufa kwakhe wafa wavuka wayesekhonjiswa lezi zinto lezi so kodwa ke phela kukhona ke nehlakaniphi eyithatha ngokufundiswa engenandaba nokuthi wena uthi uboneni noma kunjani bona bazokutshela ngencwadi ukuthi incwadi abayifundile nabenze abasafundi futhi nezincwadi sebefunda ama-meme ku social media bafunde ku YouTube ku Facebook labo nje lekenge ka social media ziningi izinto engike ngayiphendula lapha ethi mina ayisiyeza isikhathi sabo angibayeke bayimbele igodi siyaza kodwa isikhathi sabo khona amaduze yonke lento yabizothi nje kholokojo ukuthi nya amaNazaretha into engiyishoyo kuyona abangadlali abantu abathi hayi phela kulolu kuleli bandla akwasha kwacima ukufunda fundani funde yonke into ningabalale kusekhona nento ke manje imfundiso eningi la ku social media kuthiwa abantu abangalifundi iBhayibheli funda iBhayibheli ungagcini ngokufunda iBhayibheli funda neQuran funda yonke into ezincwadi ekhona ukuze uzandisele ulwazi ihora lesihlanu manje ake sithi ukuthi sithi xinti kancane sizophinde sibuye Inanda 88.4 FM Kwamashu, Phoenix, Durban North, Stanger, Claremont. Siyakwamukela kwinanda 88.4 FM. We are today's best radio. Today's best radio. Eminenhle yesabatha nguwe thuthuka buNazaretha. Umbule kuphakameni nanda 88.4 FM uThabo kaSambothi lo enisahleli naye nomfundisi uJS Mhlongo ukhona ke namhlanje
nobaba usandile wakamwandla sikhona lapha ya ku Facebook page sikhumbule kuphakameni sikhona ku WhatsApp 060 465 0345 060 4650345 uzosithola lapha ku WhatsApp ungathumela umyalezo uthumela ivoice note uthumele nje uzokwazi ukuthi usithole kusikhumbule kuphakameni futhi uzosithola ku Facebook page lapha kwinanda sithe sithi hayi sekufike no Canon impela kuyena oqhakazisayo la hayi sithi hayi angazi uFacebook usibangela inkinga nje lokusile nakhona kusikhumbule kuphakameni kuye kwanomzukuzuku ukuthi sipost kodwa ke kusikhumbule kuphakameni sikhona uzothola futhi ku YouTube othi sikhumbula ekuphakameni uma ke uhlelo ungalitholanga la emsakazweni siyolibamba lapha uyotshela nabanye ukuthi ayabolunguza lapha ku YouTube othi sikhumbule kuphakameni bayithola nje inhlelo ezidlule bayithola phakathi downloada futhi app ye-Inanda 88.4 FM ube nayo efonini noma uye lapha ya ku www.inanda 88.4 FM inandafm.co.za uzosithola live lapho stream live uzokwazi ukuthi usithole khona ake siqhubeke futhi sikhumbule kuphakameni ake ngifunda incwadi kaMateyu 5 indimana yesishiyagalombili babusisiwe abamlamulayo ngokuba bakuthiwa abantwana bakaNkuluNkulu amen babusisiwe abalamulayo ngokuba uyothiwa abantwana bakaNkuluNkulu abaqhathayo umulamulo ulamula ngani ulamula ngolimi ulimi luyisithe esincane kodwa lingabhubhisa umhlaba lisho njalo iBhayibheli eke sifundeke isihlabelelo sikaShembe isihlabelelo 149 ziyahambisana lezi zinto ulimi inhliziyo ingqondo khona into okuyisho ngolimi uyifaka engqondweni ingqondo yakho wangabe usamfaka uNkulunkulu engqondweni ngoba inhliziyo igcwele ifana nesilwane esisishembu uthini ngenhliziyo isihlabelelo 149 kwezamaNazaretha isihloko sakhona sithi umthandazo wokubuyisa abadukileyo endleleni uyazi thini umthandazo wokubuyisa abadukile endleleni yenkosi abangenamsa abangenathando abanganikwanga inhliziyo yabantu abanhliziyo injengesilwane esingazikhuziyo sibathandazela ukuba babe nenhliziyo enothando 2 Timothy incwadi kaTimothy wesibili verse 3 kuya ku5 inhliziyo yesilwane ukubona inhliziyo yesilwane injani inhliziyo yesilwane ukubona inkunzi yakamhlongo nenkunzi yakasambothi kuqhamuka abafana akube nomehluko phakathi komuntu nesilwane isilwane esibongelwayo uma siyolwa nesinye ngisho njalo manje sizesibonga ngithini manje ngithi isilwane esibongelwayo uma siyolwa nesinye uma siyoqhatha kwangazi noNkulunkulu uyajabula noma seyiqhathwa yilwane kodwa la uNkulunkulu uthi babusisiwe abalamulayo uthini uShembe la ngifuna ukukhuluma kakhulu ngalabantu ekuthiwa zimbongi ukuthi uke wabathinta namhlanje ngihleli kubona namhlanje ngihleli kubona ngenzela ukuthi uma befuna ukubongela ababongele futhi ngami kodwa ngifundi izinto engasho bazothi mabebongela bafike bathini phambi kwakhe umuntu umethinta esibayeni esodwa uyakwazi ukubongela izinkunzi esibaye sodwa uyiqhathe ihlele esibane esodwa ngoba bonke abantu abakulesikhathi senkokhelo lahlukene khona samaNazaretha phambi kwethu kumi abantu abanegazi likaShembe uma usubongela umunye wena ukuthi uhlulo umunye ucabanga ukuthi mase ufika phambi kwakhe uyofika athi inkosi kubusise yini ngoba abanye abazukulu bakhe abanye izizukulwane sakhe wena ufike la uzonikelela abakini abashona becabanga baxolelane kodwa ubongela impi ulimi lakho liyaqhatha ithi inkosi yasekuphakameni ehlaweleni sawubhombela ithimela samampondo kuyasabasitshela ukwalana kwabo
kanti kuhle kangaka uma umNazaretha ethandana ebambene ngesandla babe munye njalo kuphuma isabatha uyabongela usitshela ngokwalana kwenye inkosi nokwenye inkosi kodwa uthi uShembe kuyasa basitshela ukwalana kwabo uma nikhuluma ngokwalana uyangena yini phakathi kwethu 2 maNazaretha ayibani munye nizothandwa nguJehova ningahlali nehlukana nizolahlwa nguJehova thandanani nibe munye nizothandwa uJehova kanti ke banjalo abahleli kweliphakade benamisana kwanele imzuzu ngesikhathi benamisana kwanele eke ngifika ke mina ngithi ngizokwenama njoba sihlukene nje ngiyafika ubongela ngeke ngihamba naye kanti ukuba ukhulume into enhle mhlambe bengizothatha ngithi la kukhuluma into enhle uma ubongela ngenkosi unyazi uyinegazi likaba uma ubongela ngenkosi umahluleli uma ubongela ngenkosi ukukhanya kwelanga uma ubongela ngenkosi incoyi ikusiphi isibaya inegazi likabani ubani ochathayo ulimi lwakho luuthi likaMentshisi luvuthisa umsebenzi kaShembe uma ubukila izibongelo zikaBhombela nezelanga akukho la kuqhathwa khona umndeni kukhululwa ngemsebenzi uNkulunkulu ayenza abantu hayi imsebenzi enziwe omubi ehlukanisa ibandla ebisiyenziwe yibongo zokudumisa ithi ke ku3 kanti ke banjalo abahleli kweliphezulu benamsana kwanele imzuzu ngesikhathi maNazaretha ibani munye nizothandwa uJehova izani maNazaretha ngenani ngothando umuzi sewuvuliwe siyomenywa ngabanye soze siphelele sizomenywa bese kubukula kalethu ukuthi njengoba kode kuthiwa wozani nje ulimi lwakho bolungavuthisi nomlilo phakathi kwebandla likaNkuluNkulu ulimi lwakho belingakhulumini ngokwalana usikhathi nesikhathi lapha kokolo kulento yethu nithini lento yenu social media yeah umuntu ubhizi uthuka inhlamba namhlanje sithuka abantu abangaphandle kodwa yithini esiyidayisile ukuthi inhlambi yathukwa namhlanje basithuka dayiswe yinina namhlanje kunabantu abaculayo hayi abahlabelelayo bahlabelele ihlabelele ezimhlatshelo ezindisa abantu bayihlabelela bephethe amabhozela amahunters bebhiyoza einkundleni zemidlalo konke lokho kudayiswe yithina uzofika thina uShembe uzofika ukuthi ngiyajabula ukuthi wena wathatha ingoma yami ethi ngamemeza ubusuku nemini awungizwanga ngani wayinika udladla mshunqisi amagugu kaJehova wahamba obhema ugwayiqala wahamba ophuza utshwala kuqala ebese ekhuluma ngesihlabelelo cha kuthi isihlabelelo kuchaza ukuthi umhlabelo inyanga iphethe imithi ekuthiwa ingcolile ayithintwa ayinombani ithintwa abantu abahlambulukile le ihlabeleleni inika abantu abaphethe amahunters zikaShembe bayihlabelele la kugqokwe khona amabhlukwe okungahle uNkulunkulu uzomela obani bafundisi bamaNazaretha asingenzi into eyenziwa abafundisi baba sikhala sadayisa uNkulunkulu uhulumeni meshaya imithetho ephambana neNkulunkulu kanti ingcindezelo sasingacindezelwa amabhunu kuphela noNkulunkulu esicindezele sisho njalo sithi uNkulunkulu esicindezele uma thina singamphendulela uNkulunkulu umthandazo omkhulu umthandazo lomkhulu uthi intando yakho mayenziwe emhlabeni ngiyakuphinda lokho intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini uthini uNkulunkulu lapho ezulwini intando kaNkulunkulu kugade icabinet yakhe okuyizingilosi ukuthi yenziwe ingakho umubi wajikelwe emhlabeni ujikelwa njengoba umangalelwa ingilosi baba Jehova nange sethi nathi ake sifake izandla emaphaketheni sihambe njengawe usevukela umbuzo wathi uNkulunkulu kumjikijela emhlabeni mefika emhlabeni sehliwe emhlabeni wayesekhetha abaprofeti ukuthi baprofeti banini nabafundisi hambani nina niyogada ukuthi intando yami iyenziwa nasemhlabeni njengoba yenziwe ezulwini senze njani thina silwe nobandlululo ngoba lisicindezele mase sisuka uhulumeni ophethe mesephethe asasho ukuthi uNkulunkulu akaze asicindezele ngemithetho yakhe ngoba imithetho kaNkulunkulu isifaka ezulwini namhlanje sithule yini sebenzela izisu
sebenzele izizwe Hey. ngiyayikhuluma le Hey. kumnandi wangikhuluma kunanda ukube ngikhuluma kwenye indawo kuzothiwa useyiphoxile kodwa ngikhuluma kwinanda la sikhuluma amaqiniso ukuthi simdayisile uNkulunkulu thina abafundisi asiyimelanga indaba yakhe ebeshile thi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba enziwe ezulwini kodwa thina sithemba sithola inkululeko khona incwadi engayifuni athi inkululeko yethu le ayingabi ephambanayo noNkulunkulu ngoba iyobe yinkululeko yasesihogweni yeah ngilapha encwadini yomngcwabo izeluleko zikaShembe emzini wasekuphakameni 17 March 1932 siya lapha ku 19 qoqa umlomo wakho ungabi banzi kwabonayo ungababazi kakhulu izonyo zabanye abantu uma uzonda ababi uThixo uza kuzonda nawe ngoba lapha kuhlala khona uNkulunkulu ilapho kuhlala khona izoni ubusisiwe onenkolo ebekezelayo engachithi inkolo yakhe ngenxa yabantu ababi no ngabalandeli ababi ngemikhuba ngisho lokhu ukuthi lilizwise kahle lelizwi uma omubi eza kuwe ngobubi bakhe noma ngentukuthelo ethile nawe umhlangabeze ngentukuthelo awazi yini ukuthi uPaul wathi encwadini yakhe na Rome 2 verse 8 uthi lapho abangalaleli bephika izinkani uThixo uyobanika ulaka nokuthukuthela lokho ke isibonakaliso uma uNkulunkulu engasekho kumuntu ubonakala ngolaka ngolaka abongele eqhatha abantu nenhlebo acunukwe yizwi uJobe wakhuluma futhi ngabo encwadini yakhe lapha uShembe akasho ukuthi asenzeni izono ngoba la kuhlala khona uNkulunkulu kuhlala izoni cha uthi isuka zizogeza uthi izoni azize ngizoyigeza sizoni thina ukuba sizona izoni ngaba sekhe eduze kaShembe ingakho sihleli ngoba sihlalela ukugeza uyathanda abantwana abazisolayo uzosola kanjani ngonini uthi ke la encwadini ka85 ehlabelelweni lalelani ikhulumeni lento bafundi sivikelani ihlabelelo ikaShembe asingadayisi umsebenzi ongaka uShembe suke ezulwini eza la ezofuna thina sithi lesihlabelelo ke ngonile ebusweni bakho nasebusweni bezulu iso lami lingonisile ngayiphula imithetho ngehlula ngokuqala emthethweni eyishumi owesibili ngeumumathe wenkosi yoxolo abaphula lemithetho bayakukhandwa ngamatshe abazake bahawukelwe ngoba yini mina soni sengonile nangolimi lwami ngakhuluma inkohliso sengonile nangenhliziyo yami ngacunuka ngayo sengonile nangesande sami ngaphatha ungafanele sengonile nangonyawo lwami ngahamba ehlazweni eke siye encwadini kaSirach 23 siqala endimeni yesikhombisa siyayifunda namhlanje siyifaka ehlazweni namhlanje kubantu siyifaka ehlazweni ngangifunda incwadi yalapha kwizichroniki ukuthi uMikhaya wahlaba ngempama lo munye amhlaba ngempama uthi uNkulunkulu yini angakhulumi nami wakhetha wena namanje bayabuza abanye bathi lokho okushoyo sakuze enkosini ilanga ubani okuthumile ukukhuluma cha ngivikela izinto kaNkulunkulu hayi ngoba ngiyimse ngona kakhulu ngiyayazi imisebenzi yami yonke emibi emzini wasekuphakameni kodwa namhlanje sengivuleka amehlo ngabona ngangiyisoni angisho ukuthi ukona ngoba ngona nami abaphonseke abantu bonke abantu ekoneni ithi incwadi kaSirach 23 verse 7 lalelani iziluleko bantu bami ezimaqondana nomlomo lowo ozigcinayo kasoze angena ogibeni isoni sibanjwa ngokukhuluma kwaso onenhlamba nophakemeyo bakhutshwa ulimi lwabo ungajwayezi umlomo wakho ukwenza isifungo noma wejwayele
ukuphimisa igama longcwele ngokuba njengoba isisebenzi esihlala sigadiwe njalo singeke sihlale singenamvimbo kanjalo nomuntu ohlala efunga futhi ephimisa negama akuyokwenzeka ukuba ahlanzwe esonweni lowo ohlala efunga njalo ugcwele ububi kanjalo nemivimbo iyakuhlala endini yakhe uma efunga ngokuyiphutha isono sakhe siyakuhlala phezulu kwakhe uma engasinaki isifungo sakhe isono sakhe sophi uma engasinaki isifungo sakhe isifungo sethu sithi siyohlala endlini kaJehova siyoba abalamulayo ngeke sibe abaqhathayo nanini lapho enza isifungo esiyiphutha akana kuthethelelwa nendlu yakhe iyakwehlelwa inhlekelele eziningi isho njalo lencwadi ake ngikhulume le sisho sithi khona isono somndeni ake ngikhulume ngale ndaba khona insizwa ekuyakhuluma ithi nabo ngelinye ilanga bayawenza amaphutha ithi nabo noShembe umuntu wenyama athi khona kushodayo la yilo muntu owakhetha inkosi ngoba ephethwe ikhanda laphela wangadlula ubona khonani ngale emva kaShembe ngale emva kaShembe khona umoya wasezulwini iclimate emzungezile yokusinda ungakafiki kuyena ingakho kukhona abantu abathi mebengena etsheni elimhlophe ekuphakameni basinde mhlambe mfundisi mhlambe nathi sinecala lo ngabachazela abantu njengoba kade ngizama siyabachazela siyabachazela sichazo ngekona sithi thina woza ekuphakameni uzothola umfazi woza ekuphakameni uzothola umsebenzi asikhuluma indaba yenhloso kaShembe ikona lokho engikushoyo sikhuluma ngabafazi engathi ithina esinenkinga yes engathi thina esele sithe yes asibatshela ukuthi uShembe naye wayezasho athi aningibuzi ukuthi ngubani ngivelaphi ingakho aze wasuka waya kumafukuzelo wathi mafukuzelo ngicela ubhale ngifuna ukukuchazela ukuthi mina ngubani ngisukaphi ngizokwenzani la waze ebhala kumafukuzela ibiography yokuqala umlando kababa mkhulu ukuthi uShembe usukaphi ubani uzezofika nje la emhlabeni uzokwenzani leyo ncwadi khona amaNazaretha wayithengi mangaze nje mina la abalalele manje bangaka abanayo uyihlaza abalalele nje muke uzothoja akekho muke wathi khona incwadi ekhuluma ngamasiko esintu bazoyithenga ubuthaphuthaphu ngoba bafuna ukukhuluma ngamasiko abafuna ukukhuluma ngokuyezulwini hayi umsamo sezulwini uma sifa asiye emsamo manje sithunywe emsamo sithunywe sesibuye ezulwini umuntu ofile engcolile akaye emsamo uyahamba ufuna abantu azongena kubona bayewule yiyo ufile wabuya akafika ngezulwini kodwa ufika emsamo okuvula isango ngalelo langa kuthiwa kubheke emsamo isiguqo sasekhaya akuyona indawo abahlala kuyona mebelunguza bekufica basumlilo ngesabatha hayi basuke behleli khona babuyele emumva bangakufikeli nanento yodwa eke ngifunde ngolimi Jakobe 2 indimana yesihlanu lunjalo nolimi luyisitho esincane kodwa liyazigabisa kakhulu bhekani umlilo omncane uvuthela ihlathi elingaka nolimi lungumlilo ulimi lumi luyizwe longalungi phakathi kwezinto zethu lungcolile umzimba wonke luthungela ukuphila konke lithungelwe isihogo njengoba umubongela uthatha angithi bayadino laba abanye wenza uxolo yini ayisekho imisebenzi emihle eyenziwa amakhosi ahlele ehlalweni sikhulume ngayo
hayi yo inkunzi lesibaya sodwa bonke labantu abakabhombela isitimela samampondo ilanga ngaphambi kokuthi so ngama 60s laqala lakhuluma ngalokuhlukana okukhona awufuni ukuzwa mase kutshela ukuthi isikhathi senkokhelo ufuna ukuthi owakho yena wena ubani wena akuthi makuyena nawe vele uthembekile uNkulunkulu uthembeke ngani uma ukhathi impi ungalamuli yikuphi uthembeke usasho njalo umfundisi wenkosi inkosi yakhuluma ngokungabaza njengoba nje saManazaretha ithi ikhona la ithi khona isithe esikhulu sobuNazaretha njengamanje amaNazaretha uqobo ngizokhotha nje encwadini injumelo zenkosi ilanga ngathi ile yokuqala edition yokuqala ku page 44 paragraph 14 ithi njengoba silapha nje mhlawumbe sebekhona sebeqala ukungabaza asebefana nalabantu esifunde ngabo uKhora noDathani asebenemibuzo eminingi einhlizweni zabo ukuthi konje uShembe wayiqinisile yini uma ethi umuntu ongumNazaretha angakudludla ukushisa ngesabatha kulungile yini uma ngibasa iPrima stove ngalezi ayikhathi kokusaba amaPrima stove ngesabatha kanti nePrima stove umlilo yini ukhona abantu asebenjalo asebengenwe umoya wokuhlubuka umoya wokusola nokungabaza asebengabaza ukuthi uShembe wayiqinisile yini uma ethi izinwele mazingagundwa neslave asingagundwa ngomuntu ongumNazaretha uShembe wayiqinisile yini uma ethi umuntu makangaphuza utshwala uShembe wayiqinisile yini uma ethi umuntu makangahlobongi makangaphingi iphinde futhi musubheka page 81 ifazela ukuthi imimoya lekhona manje ifuna ukusebenzisa amaNazaretha ukudestroy ubuNazaretha it is ithe ngaphandle komuzi wasekuphameni ayisenawo amandla sezanqobeka izithe isithe esikhulu namuhla somuzi wasekuphameni isono ke sihlala kuMnazaretha singena kuMnazaretha isithe esikhulu kunazo zonke izono esingaphakathi kwami esingaphakathi kwakho esingaphakathi komntwana wami nowakho ileso namuhla isono esikhulu kunazo zonke izitha lezi ezingaphandle uShembe sewazinqoba kepha isitha esinyonyobayo esilapha ngaphakathi kwethu sesiqhomqomhlobo ileso sitha kufanele silwe nakho kakhulu noma sikuwe noma ithi inkosi ileso sitha okufanele silwe naso kakhulu esiyingozi kunazo zonke ngaphakathi uthi ngelinye ilanga nganomsuqedile seqedile babu khona indaba engifuna ukuyisho la ukuze bazi ukuthi ngelinye ilanga ungalingi uyitoliki into ekhulunywa uShembe ngizolinganisa nje enhlangakazi uthi sasi kwakuyila kona lume kaMosi ukhomba okhaleni lwakamthethwa nakithi uthi komalume kaMosi thina sibuka inyama kanti ngaleso sikhathi waye lapho yena ngomoya thina sasikwazanga umlandela sisuke kanye naye ingakho mzwane kufike umoya ingcwele phezulu kwentaba inhlangakazi abantu bathi bayabamba kukhanye ngala bagqume bangafikeli ngoba amandla okubamba umoya ingcwele ayigajwe ukona nokungabaza ithi kenye insizwa ngelinye kuzona le insuku ibhala lezi zinto ezibhalwayo ithi na uShembe uyalikhuluma iphutha ayikhuluma indaba kaShaka ngithi mina kuyona lalela wensizwa ngelinye ilanga uShembe unibona nigcwele ithempeli akhulume ngento ezolinga oyedwa wenu abanye bayithatha bathi uzi lamazwi lo siyazi mesho kanje uShembe umufika ukuthi kuyena ngisacela baba ukuthi usibani banafe ngoba uyangizonda akazange asho inkosi iqalekise uthi inkosi ukubusisa isono sakho leso ithi ke lensizwa na uShembe uyalenza iphutha ani kuDavide kwathiwa uyamiswa ke sayakhe indlu uShembe uyasihlola ngelinye ilanga ngenzela ukuthi nazo ukuthi ukuphakama kungakanani inyanga yezulu kusuka ebuhleni ithi namhlanje siyongena ekuphakameni ngithi kwangumhla ka2 angisazi kahle kodwa ngathi kwakuSeptember into yokuqala yabukwa abantu ababukanga ukuthi ekuphakameni umuzi kaNkuluNkulu asigeze inhliziyo zathi mehlangana insizwa wenza unesibhamu esingakanani kwakhulunywa indaba yebhamu kana uthulu yababuka inyanga yezulu sebehlubukile hey khona amadoda agoduka elelo sabatha akathi ngayiqeda inkonzo babephuma eyolanda isibhamu sakhe akalandi
ikhali zokungena ekuphakameni okuwumuzi kaNkuluNkulu wathula nje wababuka ulande ezokuyobhidlisa ezokuyobhidlisa umuzi kaNkuluNkulu njengale imbongo ezikhona ke nje ziyabhidlisa azikhumbuli lento ngoba zazingekho noma mhlawumbe zazikhona kodwa ayibonanga ngoba zabuka ngehlo lasemhlabeni hayi kasuka kwehliwa wabona ekuphakameni ngababuka abantu benkosi bemile ngaphakathi ekuphakameni abagada umuzi wasekuphakameni lehle iqulu kwathi mokufika umgqaqeni yakabhiba yazi la lo mgqaqo yakabhiya abantu yayiphendula inkosi imoto yathi yayikhomba emgwaqeni oyakabheka bezawo zonke yayifaka ngaphakathi amazwi akhe okuqala ngelinye ilanga niyowafica lamazwi eNazaretha uthi uthi kube niyenzile lento bese niyihlosile ebengahlosile yona mina ingabe lo muzi usekhona yini ingabe kuthiwani namhlanje ngoShembe namhlanje kuthiwani ngoShembe ngolimi lwethu ngiyacela nombani ophethe isikhali owazi ukuthi ngizohlasela noma imaphi la khona abantu abagqoka ngwemhlophe akhumbule lawo mazwi enyanga yezulu khona insizwe zathi zangabe isalandela umkhondo wempi zathi soqhamuka sesiqhama ngakadube sizobavimba ngaqhama ngemuva obani zigada abazobaleka obani abantwana bakabani lapha sibaxoboshisa ukuthi angaphumuli obani laba bazocoboshiswa bese kungcola igama likabani ngikhuluma lento ngoba namhlanje kunabantu abangayibonanga abanalo moya yazi ukuthi ungasiphatha isikhala sakho kodwa awuzofika ezulwini thu inkosi kubusise ngoba wathatha isibhamu wadubulela inye iNazaretha mfundisi sesikhuluma konke sakhuluma ngenhliziyo sakhuluma ngolimi sakhuluma ngani ngengqondo uma ngcola ingqondo nakanjani inhliziyo izokonakala makonakala inhliziyo okuphuma ngomlomo nakanjani kuzobangcolisa abantu bakaNkuluNkulu le ncwadi le amaKristu ayiphambanisayo athi ongena ngomlomo ukungcolisa umuntu wona bese ethi idla noma yini okuphuma ngomlomo okuyikona okungcolisa umuntu okuchaza ukuthi lokho amazwi engisuke ngiwakhuluma ngomlomo wami amambe ayamngcolisa umuntu ngoba uma ngihlokoloza umuntu ngifuna naye angiphendule ngulaka sengimngcolisile ngoba uzokhipha amazwi lo wamuntu amabi naye wabhekisami kanti mina bengimchukuluza lo wamuntu bese ekhipha amazwi mhlamba ngithuka ukungithuka ungcoliswe yimini mina ngimhlokolozile wayese yangithuka singimngcolisile ngoba manje usengcolile ngokuthi athuka inhlamba kodwa imina ngihambile ngayomhlokoloza lo wamuntu inhliziyo yesilwane kungcola ingqondo kwangcola inhliziyo kwase kuphuma kumina amazwi amabi akusagcini ke manje ngoba sekukhona no social media akuselona ulimi nezandla lezethu uyangcolisa ngcola ingqondo kungcole inhliziyo bese ithuma izandla ukuthi hamba utype lapha efonini noma kwi-laptop noma kwi-computer yakho bhala uthi bese ngibhala yonke into le ezoxova abantu imoya ngibangcolisa abantu ngibangcolise through u-social media imina ngingcolise bonke laba bantu ingakho kumele sigade izinto esizikhuluma ukuthi azibangcolisi yini abantu ngoba njengoba ushilo mfundisi wathi abantu abasenkingeni ithina esikhulumayo ngoba ukukhuluma kwethu it's either siyamngcolisa umuntu noma siyamgeza umuntu ngikhumbula khona nale ncwadi ethi ukholo kungenamsebenzi kufile ngoba akusizi ukukhuluma yonke into isho njalo inkosi uJesu ithi babophe imithwalo kodwa bona bangayithwali abafarisi sibophe imithwalo sibophela abantu imithwalo thina bese simeceleni singayithwali sisenza amazemtiti kuthina si-exempted kule mthetho kodwa siyibophela abantu kufanele sibophe imithwalo bese sithi asiyithwaleni-ke siyithwaleni sonke ngikhumbula mangikhuluma ngendaba yokukholo ongenamsebenzi umprofeti uMohammed uvuka ngelinye ilanga
uhleli ke nayihleli nabo useyabuza uthi ubani namhlanje ovukile wazila ukudla waphendula omunye owayeyinceku zakhe ayihamba nazo Abubakar wathi imina nceke inkosi wabuza futhi uthi ubani namhlanje kunina oke wayemncwabeni womuntu athi Abubakar imina ngike ngaye abuze futhi ubani namhlanje oke wapha ukudla abasweleyo aphendula Abubakar nceke inkosi hayi imina ngikwenzile lokho aphinde abuze futhi ubani phakathi kweni oke wavakashela abagulayo namhlanje aphakamise futhi Abubakar nceke inkosi ngike ngakwenza futhi lokho aphinde abuze futhi umprofeti bese ethi umprofeti hayi akekho umuntu ongenza konke lokhu bese ngangeni embusweni kaNkuluNkulu uchaza ukuthini akusizi ukuthi sihlale nje kanje siyakhuluma kodwa akukho esikwenzayo okuwukuthi nakho kuwumsebenzi kaNkuluNkulu so sike ngifike lapha ko social media nakephi kuyaphikiswana kodwa mangase kuvuka imibuzo efana nale ukuthi namhlanje uke wasiza bani ngokudla ngoba ukhuluma ukuthi uyakhola wena bonke abantu bayabheda bonke laba abanye bayabheda mina okholwa kakhulu wenzeni uke wamambela umuntu ogulayo namhlanje hayi phela udlala ku social media noma ke ungasamambelanga ke uke wamnika yini umuntu ogulayo isolution yokugula ukuthi nakho okungakusiza uma uphethwe ukuthi yini oke wayenza wayenzela omunye umuntu dololo kodwa ubhizi ubona bonke abantu ngibhizi nje ngibona bonke ngihlaba bonke abantu badukile yini ke engike ngayenza mina osukwini la namhlanje ewusizo komunye umuntu umprofeti ngisakhuluma umprofeti Muhammad ngithe ngicaphuna lobo ngizwa ngiyakwezinye izinkolo ngithe kunabantu abahlasela iBhayibheli namhlanje babhizi bahlasela bathi abantu abayeke ukufunda iBhayibheli ngithi mina funda iBhayibheli njengalelo nencwadi ezu73 thenga iQurani amaSulumani funa lonke ulwazi liqoqe umuntu othi ungabi nolwazi oluthile usuke efuna ukukusondeza eduze kwakhe akukhohlise kena ezokubamba kahle ungesenalo olunye ulwazi ukufaka kwiculture yakhe ukufaka kulento ekuthiwa iculture ufuna ukubamba kahle ufuna ukuqalela icabanga ugcine la wena uhlale wazi ukuthi ulwandle yilolo lungebhodlela njengale ngane yonke manje ngithi mina funani ulwazi ungayirobhi njengolwazi ungamlaleli umuntu othi ungayo olwazini oluthile umprofeti Muhammad ufika eMedina uyozinza khona ubalekile eMecca ubalekele izitha zakhe mayifika la afike futhi ashumayele hayi kuphenduka abantu abaningi bese kuba khona labantu ke laba esikhuluma ngabe esithi laba bathi ungalifundi iBhayibheli anyanye nje lo mama amnyanye nje umprofeti khona abantu abanjalo ukuthi makufikile inkosi la ngayazi yakhuluma ngeselesele nenkanyezi ukuthi kwa inkanyezi yawela esiqiwini ezeza zonke ilwane zizoyibuka lento ekhanyisa kahle kangaka hey kwaze kwakhanya zisayibungaza kwaze kuqhamuka iselesele lafikela itsaka ngamathi hawu iyabuza inkanyezi wena ke yini ungikhwifelani ngamathi lithi selesele wena ukhanyela yabo into enjalo ke lo mprofeti Muhammad mayifika la lo mama mnyanye kusho ukuthi uma emthandazweni ekseni umprofeti indlela idlula ka lo mama uyayibona ke lemizi mawuyibuka nje eyakhiwe la emadolobheni aqala yakhe ngodaka nako Timbuktu kubona ezitezi zodaka so idlula ka lo mama ke ubevuka ekseni avuke aklina ageze bese yawabeka amanzi okugeza ngawachithi athi umprofeti mayizodlula la
phambi kwakhe bese vela phezulu bese yawachitha amthele ngawo amanzi mina noma kade geza ngawo izitsha mhlawumbe siyabuya umprofeti amqale ukuthi nangu siyadlula la amuthi bhunga umprofeti kuMohammed wagcina seyazi lento ukuthi hayi sekuyinhlala yena waseyamukela nje azongithela ngamanzi ngidlule mangibuya futhi uzongibhunyela ngawo geza izitsha adlule futhi abhekele angakhulumi bakanti umprofeti ufika emthandazweni emanzi yini kwenze njani kanti izoyenza lo mama elanga fica ukugula adlule umprofeti awu ngangayithelwa ngamanzi namhlanje abuya aphindele emuva ame phansi kwewindi hlambe ngisheshe ngadlula awuthi ngimlinde hawu nanga kangitheli namhlanje hawu hayi ake ngene endlini ngibheka isitha sami ukuthi kwenze njani namhlanje sangayenza lento esijwayele ukuyenza mayithi uyangena umprofeti umficulele phansi uyagula afika umprofeti afika amthandazele amenzele ukudla amfunze hlala yedwa lo nkosikazi mfelokazi mfelokazi hlala yedwa inhliziyo yimbi akayithandi into enhle amenzele ukudla amfide bese yaphuma uyahamba futhi avuma aphuma ahambe futhi ayemthandazweni mayibuya futhi adlula ambheke futhi wayenza lento umprofeti wazi wasinda lo mama waphila yaqala lapha inhliziyo yakhe ukuthamba wagcina lo mama ephendukile waba imuslim naye ngichaza ukuthi ezinye izinto njengoba ngithi baningi abantu ngiyababuka bayasithuka benza yonke into hayi bese ngibuye ngihlehle nami ngibabuke nje ngoba omunye umuntu umlinde ulinda uNkulunkulu linda uNkulunkulu ungabisamphazamise ngesikhathi uzothi amphazamise kulento yakanti khona uNkulunkulu into afuna ukuyiveza ufuna ukumphoqa ukhona into uNkulunkulu afuna ukuyenza ngaye akumlinde ke silinde uNkulunkulu akenza umsebenzi wakhe ngalomuntu ngiyababuka abantu ngiyabona omunye ngazi noma uyiNazaretha yini uthuke lo muntu othukisa abatha wathuka enkulu kabi inhlamba ngathi mina awuna sekumsizile ke lokho yabo lo thukisa abatha usengcolise ilento engitsho ukuthi okuphuma ngomlomo ikona okungcolisa abantu nalokho okuphume ngoba kuzuke kuphuma enhlizweni bese ukuphimisela ngomlomo namanje enhlizweni uma kuphuma intembi bese ithi bhala lapha ayithi yakuthuma manje umubi bhala lapha wena ku Facebook ithi bahlokoloza bese lo eyaphendula ngithi ke mina abanye abantu izinto ezinjengalezi kakhulukazi ukuthi mongenalo ulwazi lwayo ungayiphenduli into ongenalo ulwazi layo ngoba uzwangela bese ugcina usungcola ungcoliswe ilukuluku lokuthi uhambile wayophendula into ongayazi ongcono uthula into ongayazi ungaloku uphendula ingakho ngizamile ukuthi manje ake ngichaze ukuthi isabatha ngokwesintu ngoba ngeke ngibabone sebethatha izinto ezibhalwa abelungu bona futhi abantu abafuna abelungu kodwa bagijima bathatha izinto ezibhalwa abelungu futhi babuye bahlasele ngazo babuye bahlasele ngazo abelungu bahle mase befuna ukuhlasela ngabo babi kodwa futhi kwezinye izinto babi kodwa futhi bona mase befuna ukuhlasela bagijima bathatha izinto ezishuwa abelungu ziningi izinto amaNazaretha awangathi usowubala amazolo lawa ya izophuma ilanga shabalale wonke Ngikhumbula nendaba yenyanga yezulu Thabo yakhumbula ukuthi awuzwakali manje ngithi ngikhumbuza nendaba yenyanga yezulu eyayithukwa umakhelwane ethi la ingazivali sengazivele ekhumbula lo ndaba hayi bengicizela kule umprofeti Muhammad yes iyafana nenyanga yezulu umama ekhulunywa uthi ngoma ngikhumbula kahle ukuthi umama omakhelwane lapha engayizivele babethi mabedlala ibhola egcekeni balikhahlele lehla yalibona uthango kade kunothango lapho lethi malingene efokozini bolilani bese ethi nabona abafana bakaShembe njengoba sebedlala ibhola lapha egcekeni bese belikhahlela ibhola liyongena lapha efokozini bese beshaya ngathi bayolanda ibhola basuke bengake olanda ibhola basuke beyophakela imfene kaShembe ungcolisa uShembe uthi abafana bashe amayithanda ukuphakela imfane yakhe ngaze athi eyingane ayidlala ibhola ukuze ayiphakele
akayiphakeli ngani ebusuku uyabona indaba yabantu ilikhuni khona bebethi kumina bajwayele ukuthi bathi kumina ngincenisa amawele umhlongo uyangena zonke indawo yini indawo ongangeni kuyona angizoyisho ungena zonke indawo izolo mina uma ufika kumina uthi ngizwile ukhuluma ngiphuphe kuthiwa angiyonikela kodwa umuzi ubunje uchaza umuzi wasebuhleni angisho ukuthi woze egenyezini ngithi hamba uyokhuluma noSibanibani uyomnikelela khona ngoba ngiyazi ukuthi noma ungakuthiwa ngokwami ngisendaweni ukuthi kodwa uShembe undawo zonke ngezikhathi zonke yena manje ngivakashele kaGogo stop 8 ngihlale ngikhuluma ngaye ngizongibakhumbula nje mangifika khona uthi udadewethu kunonkosikazi uMakhanyilo la ngemumva uthi wabona ehamba eya ngasekuphakameni uthemela ngakamahlangu maqondo nomgwaqo oya kaB uthi wabona kuleyo ndlela ehlashona kundlala ukhaphethe obovu uya ngasekuphakameni uthi wajika waze wawungena enkanyezini lo khaphethe uthi utheme efika khona kwathiwa wena usunecala ngoba unyathele ngezicathulo phezulu kwenkanyezi uthi ngayikhipha ngayijikjele icathulo usethi ke kuthiwa hamba kuyotethelelo kuzophela konke uthi uShembe wathi mayenikela wamnika isincindi somese uthi kwathi uyokunqoba konke ukubeke asifundiswa lokho engikushoyo la ngikhona ukuthi hayi amadimoni lapha bengizothi ungayiphakameli kodwa ngisuke sa driver naye sahamba safike kumshumayela ungobese ufakazi wami uyezwa la ekhona ngoba uShembe ukhona zonke indawo kodwa kakhulu ekuphakameni ngishigceke la khona lukusinda lukusinda ngengama kaNgobese ngafika nangu lo mama angisho ukuthi hayi manje ngoba angandisi ibandla lenkosi yami kodwa sandisa ibandla likaShembe sebenzi kaShembe angisona isibandla ilosense senkosi ehlele ehlalweni yona isisebenzi sohlangothi ngisebenzi kaNkulunkulu owathi uShembe wathi akathathe thina sibe zisebenzi hayi uthi lo mama ngithe mangikhuluma le ndawo wathi awu unebhadu uphupha amaphekula ufufuye emaphekuleni kufuna uyohlambuluka uthi yangihlupha ke lento uthi namanje ngisosizini ngithi mina mama soliphelile usizi lo mgwaqo athi kodwa ilendlela okuthiwa ileli sango okuthiwa uMaqadini abalaza abantu lelo sango okuthiwa uMaqadini lehla lihambe lize liyongena ngakalindeni enkomeni bese abalazi njalo basazobuzana uMaqadini lelo sango uthi wehle ngalo ke wesengena lapha ngithe izolo ke lalela naku ngicathi namhlanje uzovuka esabatheni uzofika nikele ekuphakameni ngoba akazile kuleli gaba lenu uthi bayakunye uShembe ilanga meshumayela usuke ehlolthi bangaki abahlubukile bayithatha into eshoyo ngaleso sikhathi bese beyisebenzisa thiwa singakhulumi nephekula ithi ke inyanga izulu sebezwithi ngitheni ngithe kwathi sebehlomile kodwa wakhombisa ukuthi yena uyakwazi kwabo uyabaza abantu bakabhombela wathi laba benowabulala bakabani wayihlukanisa indaba bahamba ke baya enkosini kuyona inyanga izulu sokuhlukela bayoceba omunye wabangani bami baba njobe sumnika imoto nje lemhlophe kwakuyi-Super 10 ayino 7 abaningi 27 something ngiyazi ukuthi yayithengwe yayiqhamuke nomoya laseGoli abayazi abantu abazi lo Super 10 eyayilayisha izitsha eyayilayisha ngaphakathi yayishaya lo mngani wami bahamba hayi ukuthi ngoba bekholwa ingoba beboniseni kumsebenzi umona osuka enhlizweni wenza sikhuluma indaba kaNkulunkulu kanti sikhuluma indaba yokuthi ngifuna ukuyocosha phansi okuwa enkosini mase bezwa ifike inkosi kade befikile la uSibanibani bethi wena unonkosikazi wakho ngale ngaphakathi bathi myeke mina ke ngithi lithi iBhayibheli nencwadi kaShembe uyomyeka unkosikazi ngoba
ehlobongile akukho la ukuthi khona uyomyeka ngenxa yebandla waqhubeka wazala izingane kunezingane ezikhona ezizalwe engala kodwa wahamba yafika inkosi ibifuna ukubona ukuthi baneyinhliziyo enjani labantu bajabula sayithola indlela yokuxoxa lo hayi yokumakha yokumxosha uze wahamba ekhona le inhliziyo zethu ezimbi zizosifaka kwenkulu inkinga ngoba ngelinye ilanga ngizothi usuthukile umzosekuphakameni kuqhamuke yona lenkosi ohleli nayo ihlele esihlalweni ithi wena hamba nje yokhotha inhlabathi yasekuphakameni uthi uyafika uthi ungena esangweni lithi isango imuphi lo muzi owawuthuka sizowafundisa nabanye abantu ukuthi usunabantu wena usuneqembu lakhe lithuka umuzi wasekuphakameni uzongena kanjani uzoyikhotha kanjani inhlabathi enje uShembe akasifundisa ngokuthuka inhlamba asihlukane nenhlamba asihlukane ukubongela uShembe wathi sibongela izinkunzi ediphini isekukholweni la hey mfundisi mzuzu isishagalombili 8 minutes to 5 ake siphuthume lapha ku WhatsApp uqala nangumaching umaching uthi #today's best radio #sikhumbule kuphakameni #13 years best quality frequency umaching uyazi kakhulu inandi FM dumela ngestudio menier Reverend Mhlongo wabantu kanye nomenier Sambothi wodumo madoda hey maching uyasibongela Mhlongo wabantu ngithi yankulu indaba enivezayo yokuthi uma abantu beya kokhonze basuke bayafuna izidingo ezingafani lezokondla umphefumulo wabo kuyenzeka abanye badinga ukulalela izitshumayelo zomlando abanye badinga ukulalela ezizothinta amasiko abanye ezizobathoba amanxeba njalo cha ngiphuze komunye umthombo namhlanje bengikade ngingenalwazi uNkulunkulu kaShembe anibusise ngane zakwethu kwazise siqeza kogwansile ngohlelo lwenu ebese ngicelela amaZulu FC impumelelo namhlanje ayithathe le ndebe isale lapha kwaZulu Natal amen from Machingching Spiye Durban North dabuka kwaNongoma eDabazi area kwashumeka emtholweni isigodi King of the Radio King original hayi usecelele namaZulu ke FC ba ucelele ezala eThekwini hayi ukhombisa ukuba iPatriot wala eThekwini uMachingching ake sibone la ngibingelele nayikhuluma indaba udayisiwe uNkulunkulu wabukwa njengosathane omubi wathola udumo usathane umisile ubungoma abantu babuthwa imihla neminyaka ebungomeni umdali ulahliwe manje sekuyingubo emhlophe nebhayi lobungoma umdali asikhumbule hey ngempela ukubhanqe ibhayi nengubo emhlophe angazi mina kanjani nangomunye insumansumane umdlalo weshashalazi inkosi impela abantu bakaShembe kani ukukhonza zethixo uJesu uyabuya masinyane angimazi ke lokuthi uthini insumansumane yona yipi akofona sikhulume naye nangi ngubabuhlongwane eNewland isibantwana bakaBhombela isitimela seMampondo sibonga ngazo zonke izimfundiso zikababamkhulu ngo2004 ngise-United Kingdom kwafika umama wakhona England owayesebenza nomkami wafika ngifake ikhalenda elinamakhosi asekuphakameni yabuza umkami ukuthi ubani okhonza kuleli bandla waphendula umkami ukuthi umyeni wami okhonza kulo wabe esebuza umkami ukuthi uyalazi ukuthi leli bandla linamandla angakanani wayengamfuni kukhuluma isilungu ngoba wayengasazi isiZulu angisazwanga kancane ayiphelile ayiphelanga kahle ayiqedanga kubuhlongwane ngiyibonile kuphi la sophephela khona onke amaNazaretha asempini nani lapha nine enga uma into ningayazi niyayigxeka kuyacaca ukuthi nisempini nangomunye futhi akasho ukuthi engayani akasho ukuthi agenda yani akasho ukuthi iphi lempi
yabona ukufunda into nje kubuye kuhluphe kuba ngcono umuntu mayichaza athi nani nenza ukuthi nokuthi nokuthi sikulungise mokulunga mokufanele sixolise mangcole inhliziyo ngabili ukulungisa nokuxolisa ingqondo itshela inhliziyo ukuthi akabhale athi ngishilo ngathi akusekhona ukuphuma ngomlomo kukhona okukhulunyiwe okumthinte kabi wangabe sezwa nokugodwa kuku angithi ngikhulume ngomama ukuthi wayizonda umprofeti akazi nomzondelani umzondela ukuthi abantu bayamlalela ndabantu sebeyeka indlela ezimbi wase yazonda yena kukhona ke nokuthi nala uthi uyalalela ukuthi awu labantu laba bayekisa abantu izinto ezimbi ngizosala ngedwa ake sizwe la nayi voice note. Amen kunanda FM ngiyabingelela abaphathi bami ukuthi umsala ngoba ladide emakhabeleni uhlelo lengibhuthele ngihlelela njalo ngithanda ibhediso zenu sofike ubhuthi umzonga hlala kulalela uhlelo khona into okungumasa namhlanje bengathi incwadi yeBhayibheli khona engekho kule Bhayibheli enginalo mina so ngiyithanda ukulela njalo usuke ngizocela baba sampoto ukuthi ungiphe inamba yakho ungisende yona le number le inamba yami lena kuba ngifisa ukuthola lo Bhayibheli ngoba khona okunye singaqondi kahle mina isayoni kodwa ngiyathanda njalo uhlelo lwamala sethu ukulalela ngiyabonga. Mbovu emakhabeleni siyabonga Mbovu ake ngigijime ngiye ku Facebook ke manje sesiqedile la kulento xolani sangweni nangethi amen sinilalele Mahamutsa amen bese ngimangele ukuthi namhlanje kwenze njani idololo ipost siyabonga seze yavuma hayi igcine sivumile ipheziyanda izibusiso shandu mhlambe legenge ethi inolwazi kumele siqale sichazele ukuthi UShembe wafika ephelele futhi ephethe nesibuko I love the show kanye nale edlala kusasa uAsilungiseni siyabonga shani Mpilonhle bukwa kaQolomba ukuthula estudio nginilalela ngisematikweni inkosi yasekuphakameni nibusise nelisiwe Nqobo siyabonga zinceku zenkosi amen kusho ukuthi umfundisi khona okubathintile abanye abathile namhlanje khona abanyathele kamakhona kodwa usiraki ilancwadi siraki ngoba kufundwe yona yakhishwa angithi yakhishwa oyise eBhayibhelini wafunda usiraki namhlanje kwakhala abantu kodwa abaphumela obala ukuthi bakhala ngani myeni siyabonga qhubekani nifundise njalo inkosi nibusise siphelile isikhathi manje asivalelise asivalelise ngegama elithi asikhuluma indaba yokulamula inamba yami 0606131515 umfundisi umhlongo phansi enhlangakazi endwendwe isabatha elibusisekile konke umlaleli weNanda FM. Amen. Asibonga Thabo kaSamboti inkosi mayivumele kusasa asilungiseni 6 to 9 ntambama. Kusasa sobe sikhona inamba yami 0760543833 na Facebook uzongithola inkosi yomusa inibusise. Amen. Zimbili.